Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay iba sa Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 20. Awan nalintag a tao dito'y daga adi agbiddot, ken kanayon nainbag ti aramid na. Papagayam, hintay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Di Isabel gayam ti ibagbagam a babae akayat mo nga armang garay. Una na, kinapudno na. Rinog ya akong tinagaram kan ko na. Kayat ko ni Isabel aparaken ka anak ko. Malaksid na pintas na a babae. Saan akas ka dagiti daduma di tati panagbadbado na. Sapay la ko ma, tasyak tisong bata ni Isabel. Lalaingam ti agaram a anak ko. Tapno si ka ti sungbatan na. Uray lalay ngak nanang, no saan asyak ti kursunada na. Nagwapo ka mo, kanagagat ka pa'y. Mapasungbat mo lakit din ni Isabel, anak ko. Di kay madanagan nanang. Aramidag ti amin nakabailak tap no mapasungbat ko ni Isabel. Aywan. Anya ka diti naramid ni tatang idinagaram kada kayo. Apay nga iso ti piniliyo. Nagagat idi di tatang mo. Iso ti kanayon nga umay mangpaspasyar kanyak, kadagiti amin nga agar-aram kanyak. Iso ti napingat idi nga agaram. Iso nga iso ti sinong bata. Kastagaya. Isuman nga ti aramidag nanang. Adda ka manan? Di mo kadi kaya ta kanayon na ka makita? Kat na imay ka lang, idi kalman. Kailiw ka nga minmanin ang makita, Isabel. Kaya't wa kanayon ka makitkita. Amangan mat no awanan matrabahom. Gapuiti ka na, yun mo apa ng pasyar kanya. Naggapo ako ni Gitalon. Napudot pa yung amin. Iso dito'y balayo tinaglayo na. Aywen, saan ka diya makadisturbo kan ka? Saan mat? Awan mat aramide kon. Nalpas ko amin na trabaho. Iso nga gan silyo akon. Mabalinta mat ti makapagsarita nga gan silyo ah. Sapay la ko ma, tasyak tisong batam, Isabel. Ikan nakpay kumay ti panawan ko nga agpanunot gari. Saan ka madanagan? May saka kadagiti pagpilpilyak. Agyaman no kasta, Isabel. Kaya't asawan, nga danam namak, orekas kasano. Talaga anapingat mat ni garay nga agaram kan ka, anak ko. Wen nga rod nana, kasla ison ti kayat ko asong batan. Sa bagay, awan mo't makunak ka ni garay. Uray ti inana, kaalaak mo't tapadak kat nga ron abalo. Wen nanang, amok mat anasing patina ni Gary. Sa anak to lakit di amarigatan a makitinunos ken kuana. No kas pangarigan ta ni Gary ti pakiasawaak. Di mo pa'y lang arudsong batan ni garay. Sige nanang, songbata ko ni Gary. Kaano nga eh. Iti iyo umay namanan pa nagpasyar nanang. Songbata kon. Kailiw ka una yan, Daniel. Kaano ka diti panagawid mo diti Pilipinas? Mabiitan ti panagawid ko, ani. Agsubli ka kadipay dita abroad? Saan siguron? Nasayaat mo to kasta. Kaya't kung aminan nga agsimpata kuman. Anya? Saan ka di aday ta tinagtulagan ta? Agkalay sa ta apaman nga agawid ka? Saan kumapay aday ta ti pagsaritaan ta, ani? Pasayaatan ta pa'y tibiyag ta. Tapara iti masakbayan ta. Di kayat ko, ano agawid ak ti ta Pilipinas? Agpatakderak pa'y nga umunay ti negosyo. Sakbay ti kalay sa ta. Sige, no day ta ti kunam, makaamu ka nga ron. Kumusta kan pare? Ayos lang, pare. Siga nga eh. Awan ka di pa'y kaayan ayat mo. Awan pa nga rod, ang madan na kurso na da ka babae. Bareng siyak tisong bata na pare. Sino ti arar, ma'am? Ni Isabel. Ti anak ni Nana Lina. Uwin pare. Mano ka din ti taon na? 19 na pare. Siguro, ad-addan apim mintas, tabalasang gaya man. Agpaiso day ta pare. Nagadong nga ron ti agar-aram kan kwa na. Ala, lalay nga mga roda pare.
Tapno si ti mga aba. Agyaman nak pare. Ala, sapay la ko mata makawit ka, sakbay ti kasangay ko. Sige pare. Ikarigatak ti makaawit, sakbay ti kasangay mo. Ala nga ron pare. Namnama, ti kaddam to. Nakasukat ka mat, Gary. Kaslaan mo ko no sa dino ti papanam. Amoy ulat na nanang. Sapay la ko tasong-batan na kan ni Isabel. Ha? Day tamo ti karkarara ko kahit. Dosong-batan na ka, patsagawan to ti agbalin a problema iti relasyon niyo. Ngamen, nasingpot abalasang ni Isabel. Man nakimisa da iti inana. Sapay la ko takas ta nga agpaisaw, nanang. Wen, anak ko, masiguradok dayta. Kunaktupay ka si katibisita. Pinadpadaanan na ka di? Saan mat? Ada ngamin kayat ko nga ibagakan ka. Anya day ta? Nakapagdesisyonak, ano agpasyar ka, sungbatan kan. Oh, kahit mo asawan, sungbatan nakitan? Wan Gary, sungbatan kan. Ay, agyaman nak Isabel. Pinaragsak nak iti kastaunay. Ken iti dayto umadanin na panagkasangay ko. Dayto inti kababaluran a regalo anaawat ko ita. Nga umadanin ti panagkasangay ko. Umadanin ti kasangay mo? Wen, kat maawis kan to Namnamaak ti dadaray mo, Isabel. Sige, namnamaan to ti idadaray ko, Gary. I miss you, Daniel. Nakaragrag sa kakita nga dakan. Diyak kayatan nga umadayo ka manen. Sika talaga. Nagirot mo tanday tangara ko. Ala, wenen. Saan ako nga umadayo? Planok ti agpatakder iti negosyok dito Pilipinas. Sige, kalpasan dayta. Tong pala mo ti promise mo kanyak nga ikalay sanak. Apay ngamin nga ganat kang agkasarta. Makauray dayta. Narigatan. Ama, no maagaw da kapay kanyak. Anya? Sika talaga. Apay mataday ta ti adda iti panunot mo. Saan amay kat dayta iti panunot ko? Gaputan na taer ka a boyfriend ko. Asino mat nga iti babae, asaan nga gusto ken ka? Ha? Sobra matday ta panangidayaw mo kanyak. At to'y tinigalok para kan ka, Gary. Agyaman na ka, Isabel. Agyaman na ka iti dadaray mo. Umay ka dito tagtugaw ta. Urayan tabi iti balikbayan nagayam ko. Tayam mo kakin ko na. Uno, mutla siguro, tataga dito yung mutlang ayan tayo. Asino? Ni Daniel. Muna kan tupay. Kasta? No makitak siguro. Maibagak no am mo ko no saan. Umayda ka nun iti kaayan ayat na. Insaganak da ito alamisaan para kadatayang upat. Saan nga ta kababain? Saanak nga minanayruwa mamakisangsango. Irwa mo ti pagim. Sana bali, tagayam ko mo na jay. Agbalin to matagayam mo. Isabel, iso ni Daniel. Ken isumot ti kaayan ayat na. Ni Ani. Hello, Manong Daniel. Hello, Manang Ani. Hi, Isabel. Talaga balasang kagaya man. Ubing ka pa'y ngamin idi pumanawak dito lugar tayo. Kasta ka di Mano? Kasla nga minsan ko na matandaan ng tirupa. At to'y gayam ti regalo mi para kan ka, Gary. Agyaman na ka, Ani. Ay, mabit lang. Agpaalak iti pagsasangwan tayo dito eh. Ala, agsasarita kayo pa Nagswerte mat pantigayam ko. Gaputakas kan ka, tinagbalin akaayan ayat na. Ha? Oray mat si ka Manong Daniel. Nagswerte ka. Gaputan ni Manang Ani tinagbalin na kayan ayat mo. Ni Ani ti swerte. Gaputa siyak tinagbalin akaayan ayat na. Kaya tasawan dayta, saan ka naswerte kanyak? Ah? Si Kamat. Joke lang day jay. Bawal ang tikon. Apay akas to'y matandirik na ka. Saan ang mapukaw iti panunot ko ni Isabel? Masigurado kong agayatak kan kwa na. Tikas kan kwa na ti kayat kong ikalaysa. Saan ko nga ayatan ni Ani?
Manipod naging nadayo kami. Napukawan ti panagayat ko kankwana. Uray kasano ti panang pilit ko iti bagik. Saanan nga agsubli ti sigud arik na kankwana. Oh. Anya nga ti kasayaatan nga ramidag. Siguro nasaysayaat numakiwin naswasa kon kankwana. Pasensyakan, ani. Nabayagan na kahit kung ibagad ay tuhin ka. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Anya, ada ka din sa bali anang isukatam kanyak. Awan. Ngam oray kasano a panang pilit ko iti bagik. Talaga napukawan ti panagayat ko kan ka. Manipon naging nadayota. Apay nga rod nga italaang nga ibagam. Gapo tadyak kayat amasaktan ka. Ngam jakmat kabaalan alukon ka. Jakon kabaalan ti agpamarang ay ayatan ka. Nga oray saan matgayam. Nagsakit mo tan, Daniel. Ay ayatan ka unay-unay. Ngam sanak matgayaman ngay ayatan. Ibagam ko ma, no anya ti rumbang aramidag. Tapno ayatan nakmanan. Pakawanan na kumaani. Ngam sursurwam kuman timang lipat kanyak. Diyak ka mo no kasano ang malipatan ka, Daniel. Sika ti biyag ko, ti amin ko. Isa pa nga asim ko, mamat. Saan mo nga ramidan kanyak ti kastoy? Saan laang ati bagit tiluklukwak no ipilit tapay laang dayto a relasyon ta. Maawatam ko ma, asaan kan nga ay ayatan, ani. Anya ti masapul mo, Manong Daniel? Diyak amo nurumbang dayto nga aramidag. Ngam kayat ko lang nga surotan ti ipit-pitik ti posok. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Manong? Saan tong agtal na ti panunot ko? No saan ko ang maibagatirik nakan ka? Agayatakan ka, Isabel. Ngam, adan ka ayan ayat mo. Adamat tan ka ayan ayat ko. Saan kun nga ayatan ni Ani? Kan may isa, nag-break kami. Anya? Isabel, adda ka di magpanagustong kanyak. Adan ka ayan ayat ko, Manong Daniel. Saan mo pa'y mga asawa ni Gary? No siyak lakit di tipiliam. Ikasar ka dagos. Anya? Saan ka matapilitan na sumungbat ita? Ikan kay tigundaway mong agpanunot. No asino kada kami kan ni Gary, timas ay ayatam. Apay nga takas to eh. Nagrigat apaglibakan tirik na. Amok asan arumbang. Ngam, agayatak ka ni Daniel. Umuna pa'y lang ang nakitak. Adan sa mali ang narignakan ko, ana. Iso ti ay ayatak. Agayatak ka ni Daniel. Ang kasano? Kat nasumbata ko ni Gary. Anya nga ta tinasaya at nga ramidag. Anak ko, anya ka de, ti pakariribukam. Kasla maikulkuleng ka. Nanang, May idikal man dito'y balay ni Daniel. Anya ti imbaganakan ka. am mo yugayam ni Daniel, nanang. Awan, amok. Nagabrod day dya abaro. Ita, nagbalik bayan. Agar-aram, nanang. Anya, ay saan nakadi nga ammo? Akaayan-ayat mo ni Gary. Amo na, nanang. Ngam, saan ko kanupay mat nga asawa? Ay naglokon. Saan ko man nga agarem no ammo nang adan kaayan-ayat mo? Ngam,
Apayakas to'y tiriknak, nanang. Ha? Di mo ibaga nga damot riknam ken kuana. Kasta ngagpayso, nanang. Ay, saan arumbeng, anak ko? Masakitan lakit din ni Gary. Surutak, noan niya ti ipit-pitik ti pusok, nanang. Pakawanan na kumagari. Ngam lipatan na kon. Anya, ada ka di basol ko, Isabel? Ibagan no anya ti madi ana aramid ko. Awan ti madi nga inaramid mo. Ngam saan kagayam nga ay ayatan? Anya, Kasta ngagpay sugari. Sa anak anaragsak iti relasyon ta. Iso ana saysayat ngagsinatan. nagsakit mo tanday tapangedeng mo. Kalata na kisina ka kanyak. Awan met ti amok abasol ko. Ngem, apay, Isabel. Sorry, Gary. Sapay ko tamaawatan na. Manula ang abulan tinapalabas, manipod insina na ka ni Isabel. Nagkalaysadan ka ni Daniel agayin mo. Panagkunayo nanang. Iswa na kisina ni Isabel kanyak. Gapo ko ni Daniel. Mabalin akasta, anak ko. Tiyan mo tayo, pay. Kat nasaya at babae ni Isabel. Tiyan mo tayo. Na makanasingpot ang babae. Hanggang maaramid na matganti mang pasakit itipada na tao. Anak, awan tinalintag at tao dito'y daga, ade agbidot. Kan kanayon anaimbag ti aramid na. Amin tayo kat makaaramid iti basol. Nanang, Sursurwa mon alipatan ni Isabel. Patsak adumtang tumot ti babae, aparaken ka, anak ko. Awan tinalintag a tao dito'y lubong. Amin tayo katagbasol. Ngarod, sursurwan tayo ti mamakawan kadagiti nakabasol kada tayo. Iti kasta, mapakawan na tayong mati Diyos kadagiti nakabasulan tayo. Papagayam, ditan, tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampo, dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.